Kuphela ufinyela khona lembuzo njengamanje kuyelala mathinto acebisa intombi zamshayeleza lokho zimshazela abathathu zamqomo sangoma sikhomba vele nafica social ngathi nathi umntwana umuntu onqomana nonkomo bayokutshela abanalwazi ubuhle bomankengane ofunwe izintombi zafika zaxhopheka xesha yiwo amehlela ubhanyabhanya bafazi basebathe njini niyadela ngoba intombi zeniqonyela yinina nge1000 khana zakwethi lapha ke ngabe usuku lakho lokuqala uyasicela ukuthi subscribe usuku lakho lesibili sicela ukuthi ushare uphinde comment uphinde futhi subscribe mode bonga subscribe upress nje lapha yana lapha khona ko lady khona kubhalwe khona subscribe ukuze ke ube ingxenye yebhoza yamabhoza ube ingxenye yeGuluva TV lapha khona ke sikulethela khona zishisa sikwazi usikulethela nama notification ngesinye isikhathi mangabe sikutholele ishisa kanti lapha ke masikha phezulu sithola ukuthi ke umuntu ekhala ke usethole waphuma iqembu lapha khona ke feature khona ubaba uDogzini kanye naye ke uMaqatha lapha khona ke bethi ke ungabombukela phansi omunye umuntu ngoba uyitshela ukuthi akazi ke izinto lapho ke ezishiwe umuntu ekhala engomeni lapho khona ke afeature khona ke uDogzini wafeature kanye naye ke uMaqatha kanti ingane wethu mawuthi ngombunga kayizwa phuthume khona ke lapha na inkundleni zakho zokuxhumana ke engabe khona YouTube nakhona bayakufakela futhi ingoma zakho ezihamba phambili senzele ukuthi ke ungasali izwe libheduka siphinde futhi lapha na ke sithandazise abantu abaseThekwini kwelika banana lapha khona ke kushubile isimo sishube kakhulu ke lapha na isimo ngesimo seyimvula kanye ke nazo izikhukhula ezingalawuleki lapha ke uKhuzani epostile ngendlela ethusayo nangendlela ehlonzisa igazi ngane zawo lapha ke usuku lakho lokuqala subscribe usuku lakho lesibili share phela uphinde comment futhi ke ukwazi ukuthi uye kanye nathi siphinde futhi lapha ke sibongele ichunu ngabaculi noma sibonge abaculi besintu abaseke khona ke ichunu lapha khona ke bedlulelwe ubaba walo libonga ke bonke abaculi noma ke abantu abathwe baba ingxenye nabafuna bakamgqumeni lapha khona ke bezobonga khona ichunu noma bezobungaza ichunu kanye ke emngcwabeni wababo walo lapho khona ke beliyofihla khona sizwe indaba lapha ke sithi ke ichunu linqabe khona umnikelo ngesimo sokuthi ke libe seliveza ukuthi ke lona ke alihlupheki noma ke ngeke ulizwe lihluphekela umuntu okhomba ukuthi ke impi yechunu kanye naye ke uKhuzani masithi ichunu sike sikhuluma ngaye ke ngizomchunu impi yakhe ke kanye naye uKhuzani iya ngokukhula ke lokho ke esekubhlungu siyafisa ukuthi nangelanga behlale phansi beyilungisa ngoba phela ke uyakhumbula ukuthi kade kuyikhombo enhle engaconsi phansi kanti ke futhi bekuyikhombo lapha ke engaconsi phansi ebukujabulela nawe ukuthi ke uma umlandeli kaMaskandi ke ufisa ukuthi ke uhlangane kanye nabo phinde futhi ke ube ingxenye yawo nasemcimbini bekuhlonza nje olungaconsi phansi kanti ke uzokhumbula ukuthi lapha ke inhloko nesixhanti sekwahlukana ungizwe usehambela neyasemdletsheni kanti ke uKhuzani sehamba nayo ke eyaka nongoma ke esithi khona uKheroti wethu lisithi khona ke uJathi uGodo ngane wethu siyafisa ukuthi sizwe umbono wakho enkundleni lapha na ku comment section kanti futhi phinde usilandele enkundleni zokuxhumana ongaba uTwitter ongaba uInstagram lapha kanti futhi phinde usibheke lapha ku TikTok kuzo zonke nje inkundla zokuxhumana ngane wethu siyafisa ukuthi sibe kanye nawe ube kanye nathi sikwazi ukuthi noma sithole indaba sikwazi sikulethe lezishisa siletha ngempalo silethe ngawa amazi lawa ahamba phambili mina ke ebengumathinta wacebisa ukuthi bana kadludla sengiyithatha indawo.